Assalamualaikum كل أنا صديق صباح الخير كيف الحال حبيبي أنا سوي بران أوهن كيف حالك ليش أنت لا تشوف بعدين أنت ما في شير أنا فيديو ليش إيش مشكلة أنا فيديو كويس مية هذا ليش أنت ما في شير بعدين لايك أنا كتير أبغى يجي فلوس أيوة شوف الحين أنا بران الحين ليش ما في شير أنا فيديو شوف الحين mungkin apa ada idimu karban idimu karabal syub alhin ana sawi perang syub ana padi ana abga akil alhin syub ana abga akil alhin ana padi ana abga akil chicken aywa syub ana syub napar mungkin ana sawi perang alhin ma fi malumin huwa alhin syub मालूम अना इश्कला मनता माफी मालूम अंता मुकरबा मुमकिन इजी मुकरब शुप अलहिन अना फारी अना आगा शुप हरा चिकन अलहिन शुप ओके अना सवित प्रांग अलहिन कतिर मुजुद ना पारिना शुप शुप कतिर मुजुद ना पारिना Assalamualaikum. Assalamualaikum. I want to go to Lantai Hills. Lantai? Yeah. Assalamualaikum. I want to go to Lantai Hills. Lombok? Oh, Lombok. Maybe how far? How many kilometers going there? Nalo, berapa kilometer dengan Lombok? Di kan dito? Epo? Kayo pala eh. Mapi malum. Maybe how many kilometers go there? Lombok wa, I don't know. You can estimate how many kilometers? 20 siguro. 20? Very far. So where I'm going? Where? Pwede kali agis kuan ano, Kansiwang. Kansiwang? Oh, Kansiwang. By the way, I'm Abdullah Muhammad, half Arab, half Filipino. What is the name of this road? Kuan, road Kabantian. Kabantian. This road, what's the name? This road? Gindolman. Gindol. Kinakot. Kinakot. So much problem, very far. Ha? Very far. So much problem. You are a couple, your wife? Yes. You're a beautiful wife and your husband. No tip. Hello, madam. Magandang hapon. I'm half Arab, half Filipino. My mother is Filipina, my father is Arab. Assalamualaikum, habibi. Abdullah Muhammad. I'm going to Lantai Hills. How many kilometers left? Apa yung pagkawinti di ko? Ha? 20 kilometers? Inshallah, daw tanda na Mugardan. Very far. Siguro mga more than 20 kilometers siguro. Okay. So there's a restaurant there, famous restaurant. Yeah. Oh, What's the name of restaurant? I know. There's a restaurant. Yeah. What is the base food there? Okay. Like Mang Inasal, there's a Mang Inasal. By the way, today is Gidonman Festival. I'm right? So, wa mo diri mapista? Wa mo diri mapista? Wa mo diri mapista? Bitaw ka vlog ko. Ga-vlog bitaw ka. Te, ga-vlog bitaw ka te. Ugma Boss, pista. ga-vlog bitaw ka boss. May pista dire? Ha? Ila si Ato ra Gidolman. ila dire bit ako mga agaw dire mga berse wa o ga pista. Wa, ibito bongan. Oh, tabuangan. Oh, bungan. Abiyanog nahubog na pod. Gani buntag ang Uber Oh, dito. bog to. Ay nakabangon pa dag sa sadyo day. Oh. Napa mo shout out be? Shout out.
Say shout out. Shout out. Okay, ga-vlog bitaw ko. Ga-vlog ko. Siya may shout out nimo te. I-shout out. Imo anak ba? Sige na. Ninyo. Kinsa man ninyo? Ninyo. Si Rinsal nakabalik na ba? Oh, kana. Kana din. Yun ako. Murag. Oh, mado. Ikaw boss, naka-shout out boss. Maka-shout out imong mga kanhi sa una. Bitaw ga-vlog ko kung hilig mo sa Facebook, i-follow lang ko. Saan pa nga? Apollo Kibuloy. Oh. So Marto. Alhamdulillah boys. Syukran habibi. Yalla ru. Selamat. Macho pa